I think we can start, right? Give me a second. Yeah, wait. Uh, e- e- okay, you may start now. Okay. Hanya hai sini keplasia kai tono sing hambaya faro o suno sarik sanja jorawo jora hamrifika hanya hai sini o kokboro youth fellowship khanyani bagui tei hambaya faro joto participants rongno norong ni jora nongni valuable time remani bagui sing hasal tonglayo baksa Tripura baksa Shillong baksa Guwahati and also the other states rogo haipano sing OF ni bisingte sing krenglai manka sini kai tono sing hambaya faru phaidi ge sing sini pandano sing chengba bak thanglai sinai chenglani bagui chengrina ni bagui ang koisinai sini damarno surinai sini o service no chengrina ni bagui damar khnai tong Hello, Kanaka. khnaka Hello, khnai tong Kanaka. jara yes khnaka jara Hello, Suryon. Suryon. Kusugo tongai sini ke place kaitor na bayro zero hain hayafa. Tamni bagi Himalaya ni khairuma hamzak ma nizarai sing tabuk ni khairuma asuk thayong ni bus kang phayo afa. Tabuk sini zoom meet chengnai. Tini ni pamdano nang puya ni simi paithak zara tegi sabdi. Todraput kireng mong tongmarok na haksal kledi. Sini saya sugena nakar diya fa. Sini kunju nak nini kok khana ni bagi tiar kledi. Nini khaksang ma khairuk ma bai. Jishu mo isuri. Amen. Berai hambai darano padingke sing sini service no sing kang phoi thanglai ang ojorao koinai sini tinini operation worship leader sini taku khaksang no singno rsamun bisingti khel lead khani bagui ang tabuk jora yafanai sini taku khaksang no over to you khaksang Jojono sarik kaham an khorang dakhnai to khnau yes tei Kristo tei chini takuk tei bukuk songno ang lamsogo tei kai torno belai hambai tei je manjangnai nobo hambai ta hamale kai to songno belai jora kaham rekha tini o jorabo bono lobnani tei bono surina hanai nai tei o zoom app tei sing nugo kabangma sing borok oro manjagai mangkha kai tor jotono na hamari khaitheng o pandan bising tei phaidi heke sing resab lainai sing puila khulumani resamung resab laina khaksang di bugra noklom di ang koinai jotono no sing palkher resab lainai phiaba chini audio settings sing off khailainai jate chini echo ni jari ebake khorang waini khramani jari nai disturb ungyatei pani joto palkher resab lainai Khaksang di bugra noklom di mathang nai no manai tong di Khaksang di kawana ma bugra no klang na sungo Khaksang di Jisu sini sumsok suka Sino frengo surinaro Salbai horbai chengbai tongo Khaksang di Jisu chini sumsok suka Chini bagay bono teika
Matang nai no lob lai sina Chừng no ringo Go by him di Khói răng tây bay Chừng no ringo Khắc sang đi Giêsu chini sum sok sukha Chừng no fringo surinaro Salbai horbai chừng bai tongo Khắc sang đi Giêsu chini sum sok sukha Ani bekang leng lagradi abono se leng lamata bugrano no teinanayo bini leng lamawo hindi khak sang di Giêsu chini sum sok sukha Chừng no fringo surinaro Salbai horbai chừng bai tongo Khak sang di Giêsu chini sum sok sukha Kai turte belom zakthang Haidi haike sing te tangsa resab lainai abong kha Masia Jisu norog nogin tong na screen no Haidi amno sing palke resab laina chini kai tono sing lob laina Haidi haike sing resab lainai Masia Jisu Masia Jisu Nang hai tay ke bo fano kere Nini beskango bo mono ka Jeng sasare chabo ayon Masia Jisu Nang hai tay ke bo fano kere Kango bomono ka Chừng xa xa re chabo ayo Re chabo sana Bugra rong ni se bugra Nini chừng xa xa lob zak tong se subran matang nai kai to re chabo sana bugra roni se bugra mini ching sa sa lob zak dong nang se subran matang nai kai to Mayag ng afang Nang sinoa sa hamzang mabang Cheng no sung song ni fiyong nani Sagni sazla no ya farang ka Mayag ng afang Nang sinoa sa hamzang sum song ni fiyong nani Sagni sazla no ya farika
Rechabo sana bugra rogni se bugra nini cheng sa lobzak tong thang nang se subran mathang nai kai tong Rechabo sana bugra rogni se bugra nini cheng sa lobzak tong thang nang se subran mathang nai kai tong Hambai heke ozorano hain hai sini taku ketano yafaro ozorano nungnati Belai hambai seno present worship lead kainai sini takku khaksang no belai kena seng hambai yafaro no seno samon bising tike lead kemeni bagai ao kokterok belai keno nanggo sini bagai Jesus Christo sini sumsok suka phari seng khaksang nanggo tai tabuk sengje o je last ni je song ai ang kakawo bebang no organi samon bisingti hamare man khana tai khaksang khana ani nai belai khano I myself I'm touched ang organ bai belai khano touch kha sini khaksang no hamaya pharo kai to no subathang bus kane salo ama hai kano bonono use khaiteng I hope sing bin misingti tebo bus kane salo praise and worship rok sing tebo lead manai bin bisingte kai to bono subathang fighting ke ang tabuk jora ya farnai tini ni sini babel pori nai sini bukuk ke beji really mara bono sing commonly sing bono jeni hinke tebo sing sini kugo one of my colleagues 1 year ni bagi ani colleagues wo I give her no jora ya far pila no kai to no hambai anu jora ka chengchok to no jora ka hambai mani bagai tebo ang hambai na musungo leader no jora ka hambai mani bagai ang pori nai Matthew ni chapter 9 verse 9 ni sini 13 jora kok bokrogo sijak tongo Jisu mathai no ringmani Jisu aroni kutuli thangkha haike himte mathai hinei text romnai khoroksano bini tangnogo achugui tongmanugui kha ani logi faidi hinei Jisu bona saka haike mathai bachawi bini logi thangkha mathai ni nogo Jisu maichawi tongfru text romnai rok bai ba sijak borok kebangma bo baite bini sakri rok bai baksa cha thani achuk paikha khorok ni khorok tham phari sai rok abono nugui bini sakri rok no hai hinei sungkha norong ni hoda krata mo ungui text romnai rok bai te ba sijak rok bai chalai nunglai klai sla Jisu borok ni kok nawi hai hinei saka kaham ni doctor nanya amyani senango ang puntok naya khairok ma senayo hinei elembak ni okok tamo hinei saka thangai naidi borom gang rokno angdingna paya tamoke ba sijak rokno se bukha kifil thung hinei angdingna payo olemba kotharpon ma bisingtui kaito chungjoto no hamri thaithung amen te hambai hamaya faro sini tini ni kai to ni kok sunga pori khnarnai sini bukuk jeni no boke maraleni just bono bini bagi ang brief introduction ready sone kabangma bono sini ya phanongi mano pastor sikachoma bini bo sajak okra sing samuel sini pastor sikachoma one of the ECM ni pastor bini tiprawo 20 years ni plus service tongo presently tabuk pastor sikachoma song yang Bisramganj area o tongo TV show bai to borok tam sanai partnership krikha hapeno borong ni alada ministry tongo so bo sini pastor ni sajak okra belake hambai sini buku jeni no phadi ge seng kai tini ko seng hamna ni sekang seng phadi seng tai tangsa seng kai tono seng lob lai nyai seng biabak to palbak salob lai malai glak sini takuk urmal bini bising tike seng phadi kai tono seng lob lai ne
जरानाय सिनि ताखौ उरमालो Hello. Kanai jatong an kurang kam kira kana. खोनाव yes Okay. Belai nyo hambai pulian ko tang kai torno tai zora nai no bo belai kena hambai. Tini yang zoraman kha kai torno lop nani ang ab sak sak no privilege ni ang wan suginao aboni bagi ang tini belai kena tong thobo aboni bagi ang tini kai torno Hindi recapung bai lop na thangi tongo aboni bagi ang tabuk chengnai. मैंने तुझको ढूंढा प्रभु दुनिया की हर चीज में मैंने तुझको ढूंढा प्रभु दुनिया की हर चीज में संसार की माया में मैंने ना तुझको पाया भटका मैं फिरता चला तू ही बता दे मैं क्या करूं आजा प्रभु मुझको बचा ले आजा प्रभु मुझको बचा ले मैं तुझको ढूंढा प्रभु दुनिया की हर चीज में तेरे प्यार को मैंने ठुकराया बार बार कदम कदम पे बदलता नहीं तेरा प्यार कभी नादान में भागता रहा तू था मुझमें और मैं ना तुझमें यहाँ तू वहाँ मोहित में हो गया तेरे ही चुस्ती से तेरे ही रचना में रखा तुझसे दूर रखा तुझसे दूर बुलाया था तूने मुझको पास पुकारा था तूने प्यार से दूर किया सूझ मेरा तेरे दया है अपार तूने बाकी चलने लगी मेरी तू मेरा ज्योति और प्यार मन का बंदे रखे अब दूर कभी ना हो मुझको तुझसे ना मैंने तुझको ढूंढा प्रभु दुनिया की हर चीज में संसार के माया में मैंने ना तुझको पाया भटका मैं फिरता चला तू ही बता दे मैं क्या करूं आजा प्रभु मुझको बचा ले आजा प्रभु
मुझको बचा ले मुझको ढूंढा प्रभु दुनिया की हर चीज में दुनिया की हर चीज में दुनिया की हर चीज में Ambay. Hamaya faro sini taku urmalno sengno kaitoni lob gon baganyai binir samon bising tike seng kaiton lob lai manka nono seng hamaya faro kaiton nono subateng buskani salo tai bonono tebo swarateng tebo nang kaiton lob manani bagai phadingke seng tabuk jorawo phali seng srapsa sini sagmang phala phali seng yafalainai seng kaitoni kogno seng tabuk khnalainai ang koinai joto nono norong ni speaker no mute khaidi jeti disturbances yatui phading ke seng srapsa phari sini khungju kukruk ba ke seng kaitoni kogno seng khnalainai ojarawo ang yafaro ojarana ang yafaro sini tinini speaker sini koktu banai kaitoni koktu banai sini brother Stephen sini taku Stephen ang jora yafarnai just brief introduction kabangma borok bono sini ang imano bohke sini dikon horinani binis dikon horinani sajala kusu bo basically Bisramganj Baptist Church ni Bisramganj bini nok tabuk tongmani hingke Manipur tongo aro kaisa needy home school ni tongo Uncle Chance bini aro kaisa school bo ajaga tabu bo tongo tai mono sang kabo tebo kabangma sini jangnai tongo haipon ang asegle salia hari hingke ojorana ang yafaro sini tinini speaker no Hambai da katarno ojora yafamani baginai ang chengna ni sekang ki surinai ang koinai joto je tongnai sin bisingo tongnai je co-host rongno please norok handle khaisidi jori ke phainani ba thangnani nangke ang suriwane ke koksanani sekang surinai. Gracious Heavenly Father, I thank you, Lord, for this blessed time. Kaito nono belakin hambai ojora kahamni bagai. Bugra angle Lord chugya nin seleng kaitor haino hai nin kuriu phaijao. Bugra nang haino hai kaitor. The way you have touched, oh Lord, thy son, oh Father, his mouth to speak, Lord. Abba haikana kaitor, touch my lips, oh Lord, that, oh kaitor, whatever you are desiring to speak to your people, oh Father, that you may use me according to your will, oh Father. As your instrument, oh Father, Lord, use me, anoint me with thy precious blood, and Lord, oro tini joto manjang nai rongno nang joto no kaitor o jorawo srapsan bagi sing meditate khaimo kaitor nang sung help khaidi chubadi jate sing buchi mana tei nini thaniwo tori log mana tei nine bebago no hamari ruine yafaro nin thani jisu nin mung surisano amen. Tini Bible scripture reading to baijeni kaham kano bo poribo sin thani khnar kha kok bor bai srai ke ang last 11 years rong khana phatar tabuk phator tong mani 11 years haing tong khang ke kok borok bai kok to sajago ke kok borok bai church ogo bo preach ogo ma khaika phia ba koekta kok tongo jeta mane ang kok borogo a kok no naituk mayango ga am bagane sometime ang English rok word rok term rok tini bang use klayana nor ano please na kar de ang bo ang jesung mansak try khai tong abono bhaika overcome khainani te kubangma vocabulary rok seringjang nai tongma bang kha khlayo kaitura no chubawan phaini salogo but tini ni bagai please bear with me ang koikta jago English word rok use khainai but jesung mansak simplest way apna explain khaina ang chai tong nai Ingoro sing elambak ni kok tini pormau nu ka Matthew 9 ni screen share kaina Matthew 9 ni verse 9 no oro belai chikon sawo kano single verse no sing khoroksa ni experience encounter with Christ oro sijak account nu go abo onke kebniya but mathai gospel sinai je gospel sinai Matthew English by Matthew mathai ni no nijini oro je short account simani sing nu gorom tin siyo Jisu verse 9
जिसु आरोनि कुतुलै थांखा हायके हिमते माथाय हनै टेक्स रमनाय खरकसा न बिनि तांनगो आचुगै तंमा नुगैखा आनि लगी फायदि हनै जिसु बनो साखा हायके माथाय बाचावै बिनि लगी थांखा belai short account belai chikun sakana Matthew amse kolok siya pia ba o jaga wo singnu go borok khoroksa life pura change ngai nai jisu no follow khlaimani tabuk o Matthew ni jori account no nai ne khenke norok ang saime sabu audio on khaijak I request no please audio off khainan bagai co host rong ang request khayo so oro Matthew ni je account o mono sing bible o tek kni jaga bo nugo kaisa ke Mark ni gospel o Mark ni chapter 2 nugo nga te kaisa ang buro nu nga Luke ni chapter 5 bo sing o je account no nugo nga tam difference nu nga ka o tinta gospel o te kni jago ang bono boni nijini original name je achai bumung rumani Levi hine English Bible Levi nga e a mung bai borok ajago o te onyo gospel o borok o je account no record khlaimani nugo Pia Matthew bo nijini o je gospel o nga bo kaitor bono rumani mung no bo abono no bo abo banyo boni sini mung no ruman nugo singoro Matthew hine Matthew ni in simple way je meaning gangke gift of Yahweh kaitor ni gift mani ang gift ni kok borbai tamo saimaya so gift mane je yapar mani ta so kaitor ni gift ni ne oboni mung ni ortho Matthew ni life o zora wo je pru jisu ring pru belai wan suk janai sing jo kaisa version sijak haipano onekta wan suk janai tongo Matthew no nai ne di boni profession hangke tax collector bo a je boni a area locality ni Capernaum ni boto basically inka bo a area ni tamo khlainke bo a area ni joto citizens rong ni hoite tax rok thumo ngangke te a je area ti line ai traders ba merchants rong ni bo abor bong ni hoite bo tax thumo ke normally tax collector rok tamo khainke borok nangmani bara overcharge khayo borong ni oro nangmani bara overcharge khayo enga aboni sate je extra je jori 5 টাকা মান thaini jaga borok 10 টাকা phano nakha enga ka tam khaigu 5 টাকা je extra narangmani awkha bong ni nijini pokro bebong na habbayo enga na oboni bagai no je bong ni reputation joto tax collect ni o je common reputation je borok khoroksa cheater thokai baji khainai te Rome ga tabuk tax collector rong ko to Rome ni bagai sam tango Rome sarkar ni bagai ga Rome no support khlainai nei joto Jew jati ni boro rok no o je tax collector rong ko naisle jago tax collector rong ni bagai ne borong ni je local boro rok bumung bo kaisa narakha abakha tamong ke sikok joto tax collector chakri khainai jo tax collect ni chakri khainai rong no kono tam ni sinijak mong ni hawo ke sikok ni sinijago Omonorom di sini je itihas bujina thangke agi je sini India Bharat jepru British Raj ni andaro tongpru jepru East India Company ni andaro je Indian rok chakri khane rok just exactly borong ni high condition ka Matthew ni nga tamong ka bo boni bisingo o je boni Jews rok bono traitor no bono chajagya kichaban chajagya mono because both the tax collector baksa khuti musu bong ni upore nga oma high boni condition Jews rok bai ko ekdom connection hamya tabuk Romans rok bo ba high sing to ningsin bai chakri khlai tong no beton bo hamri tongo ha phia ba muitunar di nung sara jibono sini seleng no tongnai nungsini bagai samung tangphano nung jibono singhai ingmanglak bas sing sini borok ingmanglak though you work for me you will never be one of us Omokano Rome rongni attitude towards the o je tax collector rongni bongni upore bongni je attitude ta enga boni life o je bro jisu boni life of finance bon life ekdom pathetic condition no dol hni krei boni je dol sabong ko boni hai chakri khainai tax collector aborok simi atio sojon gana ginin borok hni kebo chajangnai hamjangnai hni kebo borok krei ekdom miserable condition boni o chakri bono kaitor bai ekdom hasal khaika kaitoni borok bai hasal khaika sate community society kebo bai phone bo connection narak malia
চাকরিনি কারণে কিন্তু চাকরি নো নাই নাই দি একদম লুক্রেটিভ জব মানে আ জরাও নों চাকরি অমনি চাকরি কতর খাইনা মুজুংখা অমনসে বারা কতর আই থিংক কোনো চাকরি সে গরিয়াव জরাও because o চাকরিও সে नों যতনসে কামাই गोबां मान मानो যতনসে गोबां कुक रां कामाय खायमानो गो ओ जरावो ओमा एकदम पैथेटिक एकदम समयसित्रा बनि लाइफ एकदम पैथेटिक कंडीशन नो ओ जरावो फाइने जिसु बनो रिं फायो जिसु नो तो आं खाखलायो बो आगिनि सिमिनो बन बेपार खोब खाना काना सिनि ना तामनि हिमाले नों जरि लुको परिनायदि के मार्को परिनायदि के आबन जिबो मालायनानि मैथ्यू मालायना सेकांबो बो मिरेकल्स अफ ख्लाइ तंमनि जों नुगो जिसु अलरेडी बन मिनिस्ट्री मैथ्यू बाय मालायना सेकां चेंगि पाइजाक nga ang wansugo azorowo boni kogrok jisuni kogrok onekta hawo bongni hawo onekta jagao no pubu pirjakhana gaboni bisingtei ang khaklayo Matthew jisuno kaham keno saibo manna hanai bese closely saimana abo tang saimia kintu jotesto no bo jisuni byapare saimano kaham keno bo saimano je jisu phorongnai kaham jisu unke kaitoni aroni hoite phainai borok Enggak obahai bongni kebangma most of the Jews ongni bomahai no towards attitude towards Jesus borok jisu no baksa ba prophet ni chongo baksa ka ba messiah ni chongo thing no kaito ni basa ba kaito ni one and only son abo to borok azoro one sugi maya ku ba sai maya ku phiom singla saimano je jisu he is not a ordinary man yeah but he is someone extraordinary kaito ni hoite phainai ne nga je pro bo jisu bono ringkha bo mathai bo ek phut apano bo wan sungnani azoro bo somoy waste khailia jisu ringma logi no tam nu khangke boni amsuk lucratic job amsuk rang kwangma gnang ngi tongnani a chakri rok bebang no at one instant abo bebang no yakarine oro bible lo sawo heroes ni sawo o je ani ang je porimani okono ringmani logi no bo waise no phut chaka basakha ne o jaga tam hni sa ke nai no amti sa haike mathai bacha ui bini logi thangka ang o je instance no o je incident no je feature films rogo ene khaimani bisingo son of god ni je movie khlaijaman a jaga ang belain nai thokjogo jefru jisu ringfru mathai ni mokoltei muktei top kalai tongmani gaboni sate bo je boni a je table je jaga chakri khlaini bo je jaga o tax collect khlaimani abono everything no forsake khlaini bo bebang no yakarine jisu no follow khlaimani a je movie ni je part ang belai khana chob chajo saimi ang personally bani life o je story relating jangma bagaina ang belai no nangjang na abo haima tongjago ang mathai no te bujiman ma haima tongjago ang nong no kisa ni life ni bo like a testimonial sharing kisa sanamu chungo ang bo bahai ke kai ton thani phaika so that you know norok bo relate khaimana te je Matthew ni condition was not that different than that of mine ang bo ani life o ani kumui bo businessman agi chrai ni simino 8 9 10 por prun simino ang lak rang bo marom kha gari bai murong ma tunuyo 5-10 लाख रok kang samia charai rok muda marom mi angle kintu amsar ang kabang romoi gari on chalu gui rok bata rogo salary payment rok ni rok ma thango nga charai simi rang kabang rok nungmani ang rang ni upara hamjang mani bam sekan barikha obo to kono deny khaijangnai fact ya je rang ni phan tubu tong rang belai phan bo ganang rang onek kisu khlaibo manosi ni life o abo to it's undeniable fact rang ni je value ni kok sana thangke so agi charai simi aba haike tori logoi phaimani rang kwang nui phaimani ang rang belai khana hamjaka am bagai ang jefru college o thangpro keno ani first year on ang pula ni byabsa chengna ni chengkha pula ni bosor ang first year BA hinsnai BA first year bachelor first year o ang prai second semester nan sekang no ang kaisa byabsa ni chabi mangkha bolte lama mangkha a byabsa bahai hingangke charai rok to exam ro students rok exam ro hangka ang tam khlai ka ni borok context namkha o context namjak borok rong no ang bongno je mohai tamsanai railway station of bacharo go borok ticket tano students ong bagai nai enga kaisa ticket 500 taka dam ticket borok to je dino exam pai adino thanamu sungko exam suri tong borok bhage tatkal tan mana ba enga borok nia 500 taka ticket nang 1200 taka phalo
boro 1200 টাকা মানে 700 টাকা বেশি পানো রনাই তবো যেদিন পরীক্ষা পাই আদিন থানানি বং বেবংনি ন মুচুংমান তংমাবা ইনকা আবা হাইকে বনো রাং কবাং না ফম বরবো খাকয়া আবা হাইকে আং আনি ব্যবসা চেংমানি যেফोर नुखा आबो हाइके अनेकटा रां खालायमानखा आं ताम खालायनके खरकसा कायसा टिकेट तत्काल टिकेट को 4 जना दायमान उनको 4 जना दाखांके 500 टाका टिकेट नो आं 1200 टाका फालकांके रमदि 4800 आं जे बाचानाय नो 200 टाका रि रिखांके पानो आनि यागते 2500 থেকে 1600 টাকা 2600 2500 থেকে 2600 টাকা हाय आनि जेफोर वन प्रफिट आं मारागि मानुता गाबा हायगेन आं आजराव प्राय 20-30 हाजाराव कामाय खायखिगा हानि कुन खलाय वइनो जस्ट कायसा कनिनो कल खायो बु खायो कन्टे खायो मा हायके रां no hamjak mani inka ব্যবসা খালাইनो मुसुमा bo ekdom ubung thanga anga fronsimino ani ma babu tongo tini meeting o ang borong ani witness ang paine tripura phaika dukan kaisa tongmani sini ani kumuni a dukan no ang nakha arobo ani ticketing business ni chengkha north east ni distributor ni subida ni hoite agencies by ang connect rogni ne oma heke ani business o ya prisena chengkha ang rang phaina ni je puru chengpru no ani loop potori phaikam sikano angka pore gia tam nukha angka ang ani college life or ang shortcut dot ang kamai khaina muchungmani bagainai chuak rok smuggle khane chekha pondicherry ni simi 45 টাকা chuak payo 3 টাকা carrying charge ong nango kabang ma payong kuba angka abna 100 টাকা ke phalo গরম দি আরো 50 টাকা প্রফিট কাইসা কাইসা বটলো angka aba hekeno rang kabang ma হাজার হাজার কামাই খাইনা ni chengkha angka rang ni loop nangma bayolo drug smuggling o hap ka om hai ga tamu nu khan kan life o onekta dol botula tonga joro kintu a dolok bebang na ang hai mang mane ton thok cha thok jese jorte ning khari tongan bong no chari tongan bong no am joti bor nang bai khushi nang bai dol je dino ni kebo bai bezang khan nang bujang nan baring kha bong no phun khai di phuta sa bong phun rom lo bor tam nung na inga e ang tini besto ang ka samungon nangi tongo bai phaimang lak hai omti oma haike ani life o ang sin samung sitarau tong ba borok kubang ma bani enemy bong kha omta murderer rok bai bo ma laikha oba hai borok sitar rok bai bo dom ki rijang na nang khaing kha ani life o ton thok man jinis na ang saisman dia thuna ni inga chuak nungna nangnai chuak nung ya khamuk tri se maya nang kubi ko kha ba hai kepek inga simse nang muk tri thangnani a condition o tongpru kabang ma sitramani nu khani roommate jelo chobja kha sing smuggling o bo romja kha angka ano kaitor bahai ko phogui to phaika ani ma baba songan bai subu suriu ang khaklai aboni bagin ang yogui bo phaika na nai ma hai podor pod jungjalni hoite je ani business partner ko to potigar obo no ka south indian potigar go tripura ning tutei oba hai condition o tongi tongmani hoite ano salsa kaitor ni seleng kaitor ni kokthani bisingtei oba haike mathai ringjang ma haike no ang sak exoro kaitoni ringmano ang khnai mangkha hingga ang retreat o join khaine ang ani life dedicate khaiman simi abon pore ang tini sik jora 2016 ani life dedicate khaimani pore tini 2020 4 বছর গত 4 বছর tongkha ang pore ang phirogi na haya ku tini ano je hoiten je janan simi tu phaika je tonthok khaksangma je kaitoro tongine aramma mane abono ang agi je lak rang subainai dam ni bike kai guri wine cigarette nungui guri wine a tonthokma bai ang mono it's completely incomparable ang once go over haino do Matthew rang lak hazar kamai khai tongphano boni life o bo khaksangma man yangi tongkhana ano ek 30 seconds ago ang an battery an laptop charge khain bogi battery se thina nai tongkha ano 1 second please 10 seconds ago di nakardi
nakar di ang nong nakar masano ang laptop bike ko kanin khaje ang thaka himalaya e obono ang odaga Matthew ni life lang and his life by personally no relate khaiman jago because I feel bo ani haino pathetic condition ng tong na joro je keba hamjangnai krei je hamjangnai rong bono no nini rang no nai hamjago nang bai dol tam ni bagai ke nin thani benefit mana bagai go jora wo jisu bono ring phaipru bo onsuna nanglia bo bai ke was ke kindly ba kha kupur bai kha kachang ke ringnai bo bai as kaham ka kok sanai I think a joro ke kup krinya bono khti rong musui kok sabanya bebang no rang hi ni text o bai ke no rubanya ya pharbanya ang kha khlayo kintu jepru jisu phaike abon life o hamjangma bai ke bono jepru ringpru phaidiani logibo boni bagai a hamjangma no te mungsa bai phano compare khaijangnai mani ang krinya nei khaklai abon bagai na amsu chakri koto rong no bo bang no yakari bo thangmang kha oboni porni 10 verse ok nom tin sawo ang hanya screen share khanai 10 verse 10 ok nom tin sawo mathai ni nogo jisu mai chawi tongphru text rom nai rok bai basijak borok kwbangma bobai tei bini sagri rok bai baksa cha thani achuk phaika Matthew jefru jisuno bon life jefru bo boni life dedicate khaipru kana tam or sing nukha ngake Matthew instantly bo apru kana pool haing thanga bridge sabni bisingo bridge nga boni hai bo hai tongnai tax collector rok tei basijak rok sungsaro basijak rok o boro rok ni bagine mathai bo khoroksa pool haing thangka jisu tei bo boro rong no connect khainai o Matthew boni testimony bo share khaimani bisingtei bebak no khibu share khaim bisingtei borok kwbangma boni bisingtei ne singoro nugo hamari yachak mamani Matthew ni hamari ang wansugo ajaga simi bathaglia Matthew ni life tini jebaba hamari sini joton life ong tongmani nang ang saimena kintu it has impacted tini je Bible pori tongmani Matthew's Gospel abo ani one of the favorite book Matthew ni Gospel gangke naini Matthew ni Gospel ni bisingti tini hazar millions and billions of people rok through boni Gospel ni bisingti o Gospel simani bo kothom kam siman bisingti kaito ni kothma rok bebang no khnai man tongbayo ang saimia sin bisingo Christian professing Christians so kwbangma tongo verse 11 9 di khorok nei khorok tam Pharisee rok abono nugui bini sagri rok no hai hni saka norong ni hoda krak tamo ngui tax romnai rok bai tei basijak rok bai chalai nunglai khlaisa sla nine je Matthew ni sorry Pharisee rok Jisu ni disciple rok no o jaga o proshno khlaimani sing nugo ang wanao o bo Pharisee rok hai kwbangma sin church bisingo tongo sak no sijak ngai rok sak no kaham hni wansung nai rok Jisu ni je main purpose kmajak rong no tu phaidani jara basijak rong no tu phaidani obono Jisu khlaithani wo borok tamo khlaikang ka or bono se boni je holiness boni purity no se question khaisu Jisu boni reputation rong no side to nei thangka bo boni jeni bagani bo sangsar phaimani o basijak rong no ringnani nang ang bojori Christian le hno kintu sini bisingo komori tongnai borok no sing borok ni bagai sini khawaria khanangya borok ni bagai sing khaduya ka ang nini conversion no questionable conversion ni wansu tini khoroksa borok nin buskango chuak nungui maikham chawi nei tomung sitra tongui nei thina nai tong nang boni bagai nini khayok yangke tini nini life bo Pharisee rok khaidangi tongkha wansungna ni jora mo sini bo phaikya Jisu faine verse omting chau Jisu borong ni kok khnawi hai hni saka kaham ni doctor nangya hamia ni se nango verse 13 balai khana khana tok ang puntok naya khairok mas nayo hne elembak ni kok tamo hne saka thangi naidi borom ganang rok ang ringna phaya tamo ke basijak rok no se kha kipil thung hne ang ringna phayo One of the most important thing to take away from this story, all story in simis tam sangna nang, gangke Jisu ni lama te himna ni, basijak rong ne aro thangna ni,
खिबिजाक रंनि आरो थांनानि जिसुनि मेन उद्देश्य फाइमाने अमया जे काहाम रक्तेबो काहाम मोंथों फियाबा उ जे कमाजाक रक सुमसो ख्लाइने रक बरक खाखि फिलथों बरक sinners may repent आबोनि बागैसे जिसु अ संसाराव फायो ननो तिनि अ जागाव अ कक सामान बिसिङो अ जे अ जागाव नरक बाय काइतोनि कक शेयर खाइमन बिसिङो अबो आनि उद्देश्य जे ननो कन्डेम खाइनानि हे नों सुमसो गोनां हे नों बरक खाइमिया नों बरक सित्रा अबो हायके कन्डेम खाइनानि नि फाइमानिया I don't think any Christian would do the same main उद्देश्य को मसी ननो आनो सिं जतनो अ काइतर सुब्राय सिंनो सुमसंनि फ्यगनायसा सिंनो लांमा कताल रनाय बनो सिनिमा नतै अबोनि अबोसे मेन उद्देश्य and this is the gospel नों आं as a Christian जरा professing Christian दो अमनो सिनि दायक तो जाते सिं थाङैनाय अ जे कमर जाग्रंनो रिंनानि I am saved satisfied Christian आबो हाय जदि वान सुमुं तंखे आं मोथांजाक काइतोनि हामारि मान दङ याचागि दङ नि आमा हाय जदि वान सुमुं सिनि बिसिङो केमनि तंखंके ताबुक नजरा वान सुंनानि नों फारिसिसि निनि लामा सुसु सयाखु God kaitor bo bebak borong ni bagay na concerned sudu kaham ni bagay simiya hamya ni bagay simiya bebak basi zak rok ha sesung you know tongthok yangi tongnai rok lama sitrao himi tongnai rok gorib rok sing somaj ni phataro kibijak rok borok no bo equally jisu hamjago borok no equally kaitor hamjago borok no nini ani daik tongke saiman renani je neng jisu no nango you know jodi sak ang ko borok kaham hni wansu ke te o borok te jisu no nanglia jisu no nangnani bagi first qualification omo je neng sak saimana nangnai neng nangi dong bono neng tabuk je lamao thangi dong o lamao muthangjang lama khurui ang first Corinth ni verse kaisa pori duita verse pori nang mathangnai o jaga orom tin sawo borok hamiaro kaitorni hawo habanta manglak hwnui norok sawi manyada lama ta korodi buitali angnai rok takjak mutaino surinai rok lupcharok chelabai chela waijanai rok shikhok rok khamainai rok kephek rok buino hamya sanai rok dagait rok abotui borok khorok sapano kaitorni hawo habanta manglak omo belai important one sujangnai bishoy do ani Kristo tongnai takukte bukuk song naidi oje epistle oje chithi sihormani mo Corinthian Christian mo thano sihoro Paul belai ni clear ke bong ni buskango tono o jinis no belai simple Christian hnai rok o Christians rok norok wan sukdi kaitorni ha jara thangna musungnai rok norok wan sukdi norok lama korowui da tongkha buitali ingnai rok takjak mutai rok no surinai rok lupcha rok chelabai chela waijanai rok norok kaitorni haban ta manglak ang thangnayo chelabai chela homosexuality ni tuine sapru ano khaisa takuk ano Facebook o message khairo brother ani omo problem ngi tongkha ang chela tuti chela no chajago ano nungchu badine ang tabuk bo o brother no ang follow up videos ro khlaibo malia bona encourage bo khaimalia kubi kokhomo sini somajo tini borok kwbangma tongui tongo sini Christian somajo o tomung sitra rongno tuine Sodom and Gomorrah ni din haino tabuk bo sini bisingo sin Tripura hawa amsake tena bangkha tini nainai di sini Facebook ro gobor go tamo trending ke borok te kaisa no bahike personal assassination khaiman bahike bunyo tomung sitra bunyo bahike no tamsnai character assassinate khaiman bahike abo hai khlaine famous man abo hai rok borong ni wan sungmani bahike peace khlaiman bahike kha hamlaiman bahike sing kaisa te kaisa khringlaiman obono ke wan suglia tini kai tor sau o je Matthew ni je ang tini porimani o norok nukhana verse 13 no kmajak rong ni bagisi bo phayo ne sumso khlaine rok kha kipilteng hni je bo phayo ne abono phaidi nang ang jara Christian professing Christians rok kubu nang jori kaitorni busangke
sin life bo phadi dedicate khalene jate sin is a life sin witness komor jak rong no kaiton thani tu phaiteng te nini bisingo jodi om hai tongui tongkhe lupcha sikok dakaiti buino thokainani tomung sitra tongnani kaijangnan sekang chela buri tomung hami relationship rok tongui tongnani engko ojora wansunan jora phaika oborong yakanan jora phaika Matthew jebabai buini bagai hamaring ma hai phaidi singbo buini life hamaring laina kubui kokno borong ni thani tlang laine ang omsuk sawino haina hai ojorano sini tinini tuiphang thani ojorano yafaro jotono na hambai belai hambai sini tinini elemi sini takuk Stefano sang hambai yafaro kaitoni kok sabsani bisingti sino saikhnarga ang khakawo jotono hamari mankhana hinai bini kokni bisingti tabuk phari sing wansungni jora phakya kaitor sino tabu ringi tongu just Matthew no ringma hai tabu sino ringi tongu kaitor bo 하메롱이 바그시 보 지수 크리스토 성사로 파이면이 보 하메롱이 바그시 파유 보 가함니 바기 파야 아부는 파리 성삭사고 파리 완숭 라에네 아니 포지션 라 보보 하이 앙보자고 매튜 하이 응이 동카 아기 제 보 땀 사나이 텍스 칼렉 하이프로 제 버럭 바이 바시 장원이 아마 하이장이 동카 파리 성 완숭 라에네 ताई sak Parison, Sumsoni Parison, Kipila, and Very Hamais in the Hook Stefano, being a short life testimony was no Sai Kanaka, Boabo, Matthew Bakebo, relate Kanye Saka, Sumbonugo, Bono, Agini, Stephen Tabuson, Agini Stephen Kesson Nuglia, as a transform, Stephen Kesson Tabuno Nugo. Nin audio mute thang kada kathar nin audio mute zak o kok thani bising tei taya sekseng kolok thanglai lia ang sinita khok Stephen joranai kuno saklai janai tong hangke joranai bagi jotono na hambai last week go kisa ang tam sanai kisa disappointed kang sak no ang borok kubang manono ringi rok bo manlia angka nakardi ang wansugo norok फाइने सालोगो आं रिंया फनो फाइबेन हनैने सिनी मीटिंग सक नरक जॉइन खाइबायदि सिनी ओ मूवमेंट कुबुइ न बररं थानि तलांनानि जे जों वान सुगमानि ओ जे फेलोशिप नि होइते अबनो नरक नि पाल पार्टिसिपेशन बाइसिमिसे मो सक्सेस माननाय जों बाय नरक फेसबुक जॉइन खाइमानो यूट्यूब सिनी चैनल दं बरक मिनिस्ट्री हनैने आजागाव जों लाइव स्ट्रीम खायो फेसबुक बरक मिनिस्ट्री नि दंगो आं नरना हाइन हाइ इनवाइट खायो Please be part of the ministry, be part of the movement. Let us take the truth to the people. Angke ang omsuk sawino hain hai jorano hain hai apa piro paine salo paine wigo hain hai mal life ne. Belai hambai sini takuk Stefano nangmani saklaimani bagai phadi hingge ang hamaya foro joto participants rongo tini norok manjaka thanai week ni sai tini ni participants taisa bangkha taisa better attendance phadi buskani salogo boseng correct tikeseng manjak laene tai zara kobro buchia ba kobro follow khaimeya haifano sini obono nai tongnai rongno ba I just wanted to thank you all especially there might be some participants who could not follow our dialect but you are part of this ministry or part of this service so we sincerely thank you and we appreciate your participations Hadi in case ang leri awinay sumutag sinay ang konyay sinidikon suklalno surima baike sini o tinini of service no mathagrina ni bagnay sorry na joto ni sobre kaitor no belai ke hambai Nengcong nojora kamre nengcong nojora mano nono hambai. Ini seleniti je kok saka Matthew ase lab jono ase ke rang mani tong mani bawa khak kosong dia. Abono kibi oi bo maya ganang. Prabhu Jisu no rathar ka arat harmani a beba kibi pai Prabhu Jisu no rathar mani arat harino bo
gospel record खालामलांनो थाखाय आरो record खालामनानैनो जों मानैनो दाबो प्रभु जिसुनि जे कथमा खालामनो जों खालामनो सायमानो जों दाबो सिउ नना बेलाइके हामबाय दिनैनि जे कक आमनि बागै नना हामबाय गोसखांनि बागै जोंनि इन्टारनि सुरिजाव जों महायकेनो निने कथमा खालाम थानाय निने कथमा खालाम बयनोबो सावै दंमानानै बागै बुथुबाय नों हामारि खायदि जत खानायनो नों हामारि खायदि जारा दिनै मानजाक गैया बरनोबो नों हामारि खायदि बरक बायबो दंदि जत बाय दंदि प्रभु जिसुनि मुङाव सुबास आमेन